dukomeje kukwifuriza ibihe byiza aho ukurikira gahunda n'ibiganiro bicishwa kuri uyu muyoboro wa YouTube Imana Imbere. Tuguhaye ikaze kandi ku makuru avugwa kuri uyu munsi. Amakuru duhera kuri inkuru ivuga ko Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Minubumwe ndetse n'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc zihanangiriza abayobora amadini n'amatorero kwirinda gukoreshwa mu gukwirakwiza ivangura, ingengabitekerezo ya Jenoside n'amacakubiri. Ubwo yari imbere y'abasenateri bagize Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko hari bamwe bakoresha iyobokamana mu buryo butesha agaciro inzira z'ubumwe bw'Abanyarwanda. Leta ivuga ko ibyo bitajyanye n'intego y'ubumwe bw'igihugu u Rwanda rwimakaje kuva Jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikwa mu 1994. Abayobozi b'amadini barimo Revera Pasteur Jean d'Arc Muhongayire wo muri Bethesda Holy Church bemeza ko amadini akwiye kuba bafatanyabikorwa b'Imana mu kwimakaza ubumwe no kuba icyitegererezo mu kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri. Abakristo banyuranye basanga abayobozi b'amadini n'amatorero bakwiye kubabera urugero rwiza bajyana n'icyerekezo igihugu kiba kijyamo kugira ngo batagira uruhare mu gusenya ibyo u Rwanda rwashyizemo imbaraga birimo kubanisha neza Abanyarwanda. Amakuru avugwa mu Rwanda tuyakomereze ku nkuru ivuga ko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Patrice Mugenzi yasabye abanyamadini kugendera kuri ibikorwa ibyo ari byo byose by'ivangura ndetse bakisuzuma bakiha intego yo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ibi yabigarutseho tariki 21 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka ubwo umuryango w'Abayisilamu wibukaga ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Patrice Mugenzi yasabye abanyamadini bose kongera kwisuzuma bakarushaho gushyigikira ubumwe bw'Abanyarwanda. Mufti w'u Rwanda Shehe Sindayigaya Musa we yasabye abayoboke b'idini ya Islam kwamagana ikibi icyo ari cyo cyose cyagarura amacakubiri mu Banyarwanda. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Patrice Mugenzi yasabye kandi abanyamadini bose kongera kwisuzuma bakarushaho gushyigikira ubumwe bw'Abanyarwanda. Igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyateguwe n'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda kitabirwa n'abarenga 500 bahagarariye abandi baturutse mu turere 30 tw'igihugu. Aya makuru ku buryo burambuye tuyakomereze kuyavugwa muri Afurika, aho inzego z'umutekano muri leta ya Benin mu gihugu cya Nigeria zatangaje ko zatangiye guta muri yombi abakekwaho ubwicanyi bumaze iminsi bwibasira abaturage b'Abakristo. Ibi bibaye nyuma y'uko perezida w'iki gihugu nyakubahwa Bola Tinubu ategetse abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano na polisi gufata no gukurikirana bihishe inyuma bw'ubwicanyi bw'indengakamere. Inzego z'umutekano zishyize hamwe zikaba zatangaje ko zamaze gufata abantu bafitanye isano n'ibitero berutse kugabwa mu gace kitwa Yeratwa gaherereye muri leta yabereyemo ubwicanyi bwaguyemo abantu benshi. Ku cyumweru tariki ya 22 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka, komiseri wa polisi muri leta ya Benin Bwana Emmanuel Ifeanyi mu itangazo rigenewe itangazamakuru yavuze ko hari abantu bari mu maboko ya polisi ariko ntiyatangaza umwirondoro wabo. Yongeraho ko ibyo bitari kugerwaho hataza kuba bufatanye na guverineri w'intara nyiricyubahiro ya Saint Alia. Yasabye kandi abafite inzu zicumbikira abagenzi ndetse na ba nyir'amahoteli kujya babanza kugenzura neza imyirondoro y'ababagana mu rwego rwo kurushaho kwirinda guha ikaze ibikorwa by'iterabwoba muri leta ya Benin. Mu cyumweru gishize abantu bitwaje intwaro bikekwa ko ari aborozi b'Abayisilamu bo mu bwoko bw'Abafurani bagabye ibitero mu gasantere ka Yeratwa basiga bambuye ubuzima abaturage b'Abakristo babarirwa mu magana ndetse n'abarenga ibihumbi bakurwa mu byabo. Amakuru ku buryo burambuye mu nyemerere tuyakomereze mu burasirazuba bwo hagati, ahejo ku cyumweru tariki 22 z'ukwa gatandatu uyu mwaka ahasaga isaa 11 nyuma y'uko insengero nyinshi muri Syria zigabweho ibitero by'iterabwoba ahitwa Mar Elias mu gace ka Douaira gaherereye mu murwa mukuru i Damascus. Umwiyahuzi yinjiye mu rusengero imbere atangira kurasa ku bantu bari mu materaniro nyuma aza kwiturikirizaho igisasu. Kugeza saa 4 z'ijoro byibuze hari hamaze kubarurwa abantu bagera kuri 20 bitabye Imana naho abashyika kuri 50 bamaze gukomereka cyane. Gusa imibare y'abagizweho ingaruka n'icyo gitero ikomeje kwiyongera. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu muri Syria yabwiye BBC ko uyu mwiyahuzi yari impirimbanyi yo mu mutwe wa Islamic State, yongeraho ko uyu mutwe utigeze wigamba ko ari we wagabye iki gitero mu maguru mashya. Kuri aya masaha ubwo ibi byabaga hari kandi ibindi bitero byibasiye insengero zitandukanye zo muri Syria. BBC yakomeje gutangaza ko ibi ari byo bitero bya mbere byibasiye insengero ziherereye mu murwa mukuru Damascus ndetse na Syria muri rusange kuva wahoze ari umukuru w'iki gihugu Bashar al-Assad akuwe ku butegetsi n'inyeshyamba mu kwezi kwa 12 umwaka 2024. Mu nyemerera amakuru tuyakomereze mu nkuru z'imyidagaduro, aho umukobwa ukundirwa ijwi rye ryiza umaze kwigarurira imitima y'abakunzi b'indirimbo zaririmbiwe Imana Gatete Shalom
Sharon na Ndasingwa Krizo ukomeye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Aba bombi bakaba banaherutse guhurira mu ndirimbo bageze kuri imyiteguro y'ubukwe bwabo. Nubwo inkuru y'urukundo rwabo itigeze ivugwa cyane mu itangazamakuru, mu mpera z'icyumweru turangije inshuti n'abavandimwe ba Gatete Sharon bamukoreye ibirori byo gusezera ku bukumi. Nubwo nta makuru menshi y'ubukwe bwabo arajya hanze, Ndasingwa Krizo na Gatete Sharon bamaze umwaka bakundana, bakaba bateganya gukora ubukwe bwabo mu Gushyingo muri uyu mwaka 2025. Dusoza aya makuru, munyemerere tunyarukire mu gice twisemenya impamvu yabyo, aho uyu munsi tugiye kubabwira ibyaranze iki cyumweru mu mateka ya Gikristo. Turababwira ko tariki 22 z'ukwa gatandatu mu mwaka 2009 aribwo itorero ry'Abangirikani ryo muri Amerika y'Amajyaruguru ryashinzwe. Muri iki cyumweru iri torero riri kwizihiza isabukuru y'imyaka 26 rivutse. Naho tariki 23 z'ukwa gatandatu mu mwaka w'1565 itsinda rya gisirikare ry'Abakristo rizwi nka Night Hospitaller ryambuwe agace kitwa Fort St Elmo gaherereye mu kirwa cya Malta n'umutwe w'ingabo z'Abayisilamu b'Abanyaturikiya nyuma y'ukwezi kurenga kagenzurwa n'Abakristo. Turababwira kandi ko tariki 27 z'ukwa gatandatu mu 1932 aribwo Padiri Francis Duffy yitabye Imana. Francis Duffy wari umupadiri kandi akaba yari umufisiye mukuru mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu akaba yararwanye mu ntambara ya mbere y'isi. Yitabye Imana muri iki cyumweru gisoza ukwezi kwa Kamena mu 1932 afite imyaka 61 y'amavuko. Uyu mupadiri wari n'umuafande yubakiwe ikibumbano ahazwi nka Times Square muri New York kubw'ibyo yakoze mu gisirikare no mu muryango mugari wa Gikristo. Ni kuri iyi nkuru kandi dushyire akadomo ku makuru twe twabateguriye uyu munsi, tubasaba kurushaho gukomeza gukurikira amakuru agiye anyuranye ya Gikristo kuri uyu muyoboro Imana Imbere, aho kuri buri sango tuzajya tubazanira amwe mu makuru agezweho haba mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi muri rusange agezweho afite ahuriye n'ibya Gikristo. Imana ibarinde.